So guys, din tay sen norbai ketal video malah fika, tini video norok saya makana detail nugui. Inke tini ke angani je okul gono nuk dokna PC bill kemeni o video no mane norok pas tengok sungguh ini PC bill kemeni besuk nangka PC selama besuk nangka nai. Inke onek low price banyak ang mane seram kabat senang nih besuk ano ang hisap kayaknya tay price furungai proof soho tam nikah ngowo. Norok tanai nuk na short video rogo ang kasih mana nyamani ge amane nyo tabu iko nong musengang PC selam sika ge live rogo nuk na bakso work to ge to tungma sungo busuk nangka pai mani busuk bohe rang thanga ge tini nong musengang phungnai ge mani phungan do bakso mane sijap khali na faso to main PC ni motherboard mane thak ko isu ye dekho motherboard si lok to thep jang no but motamoti ta ini skribla bill naji ko abokasya 4300 540 tega no A520M Inke Pro, inke omo Amazon ti order mani omo ni price inke ke 4355 naik jo 4355 mane 6355 ang calculate bo khanai calculator bo khadi last busuk price kok sungnam busuk mo wanya jo gari bara ro ang agulo thang pai maro amaro gari bara ro aboro khotep thanai nei ko nong busuk 355 ang omni price sinya raka yo kena tumo price sinya amo kasih motherboard thang raka ge awan bu sangotai tongma ojago SSD card naka EVM ningai ang or khruksi ka do tobo obo proof so proof kata no EVM ningai 256 GB obo 2K hadena hono omo 1910 tega da Eda, kita kasih tongo RAM. Ombo EVM ni no, bohok sini no isiro RAM no todo no bill kasih bega, dai sih bega, CPU. Inke iko EVM ni RAM 8GB RAM do, 8GB RAM. Inke oja oro offline banyak sangat so OLED modify ke onek dam, omun dam ke oja oro 2399 mana 3000 obo on dam, but angobo Amazon mangka 1500 ya diklon do busukane to karet pokthaka processor tam manna kagano buskan oin do na Ryzen 5 ni processor raka ge Ryzen 5 ni processor tai obo tongo busuk Ryzen 5 ngai biang ke iko nom busungo Ryzen 5 sok 300 mane ke 3400G ge obo naka ge oro graphic card tongo Vega 11 graphic card ke o jaga mane graphic card kri phono aram se thungto mane jating ge omno ang na khai ko Ryzen 5 ngo obo omo non jai dam obo ang Amazon offer soho obo tabuk to 6780 kai joi do ge tabu omo aso kai joi ge ang obo markha 5400 ya 5500 yo odiklo no ge abon nya golo tai tam nang tai main is power supply di bagai angoro ko kelari ni naka amuni da marka ang amo offline spy ko siri ko do ano amo na sinai jo power supply bar but nong na tau phone ye ko video all upload khane ang kasya SDMI cable naka iyo ta de ko video offline pa yo amon dam kha 1200 marka ke 1200 marka do Gamni dang 1200 marka abuli thangi paimani abo keladi ni 1200 ite kasia ani ojago wifi card buma paiwang iko ambo same company omoni dam hanga ang marka jagawo omo bai te kasia ang mouse ni je bera jana abona khado ke omoni dam marka ang saras fesio mane saras fesio kana isi omo 5G choli nai 2G hoite yang 5G jotono pura speed Inge omoni dam saras hoshyo marka wifi card goro wifi card mane motherboard to maya bla bagai ngata ba paikya saras hoshyo ke
Ingke awalnya kalau hai pertama mamlas kasih kasih CD card mana hari ang saya cuma ya sego kasih CD card mana om tam kan coba naik mantap mo iko nong nih kau nanya di kira dia nih 600 watt dah naik do om mau pakai wifi coba ciut dari satu tam nih ke wifi use om nih price offline mana oh jadi sejak sama nong no jadi sejak kira full also active om full also sejak om nang salah sosial kemana Ingke tai mo tai main cheese ani nong busang ko tanai keyboard marka ang awan boko tong do ko boko oge boko pura packaging sidra ko sopayo obo mo Frontex company ni ngui ingke obona ang marka sara asto so mane Flipkart ina o sara asto so marka tahu busu price wel to abang sami sabana oro posisi sejak nong besar kena posisi sejak apa keyboard game no dari baca tai tam tong ko tai oh tai HDMI cable mana kata nih ke komputer by je CPU by abo monitor no connect khanya bagai HDMI cable exo ko mangka offline no siman do exo ke but online no ke exo ma ya 200 250 atir ko ma payo kita itam phongna jang hari ge no tabo isa abono ang boko dawe isa sung nanya lena oboni performance rock no phongnai ge no rock nai tong ke ang tabo an total price mane tamai calculate khayena calculate khameni ya gulo ang no phongnai screen of total price busung kha tai o saikna nai Hingga iko ang kharawali kai nang no phone sine jo iko Ryzen asal tamnai 5300 400 gamen dam ka 5000 abo 480 tiga hemar kata do mo tai Flipkart oi Amazon tai dui tia din da he rok khai amdi mai le bagai ke cabinet bar kha 1500 ek tiga abo bortam ka ge RAM bo 1510 tiga mar kha ke SSD 1910 tiga India punya kalau mutamu ke motherboard yang saka ang 300 double 5 India punya kalau keyboard Asus 67 Asus 73 India punya power supply 1200 ke HDMI EXO cable je monitor temani India punya kalau mouse niri 73 ke wifi ko 650 টাকা total price unka total price iko 17690 টাকা unka do ke ang kato wallpaper oh ke ready kato ke o jagawo ang window 11 download khanya ka window 11 pro bahadi nong nang tau phone gan to setting habai about phone gana isabet kadi storage 238 song 38 tam awa ing thang semi ang to 250% now do bok thanga ke storage phone tong ka graphic card 2 yang RAM 8GB RAM nong bus kango ge Ryzen 3400G ge aw hai bega graphic ngetai to lawo joto details tang motherboard nai ji ko joto details no khana rok baksa ya ko tongnai rok borok saimang khana baksa kari rok to saime na to nong nai ko ajaga window 11 pro ang download khajak abagai isa juda nuk to khana nor taisia ingko daga asung no ke taitam phone na no tai kono phone na karai jotono smooth di choribo but asuk nini RAM kom ga to kom solne te kang horo live wallpaper thepenya ka jadi norok otiro bahaya khai nong ni PC tong da do otiro bahaya khai norok jukuno ketal PC pa no bill khanya nai kya mai bill khai mi ang tong kha ai ing tong kha ke anu contact khai mena ang nong joto ki sanai bahaya khanya bahaya khaya norok anu sungmano ta mane daraboti khanya kyo jago ang blue stick nong nawi yang tinya ang Free Fire live khayo blue stick dei hingke nong tahu kisah sahawi phone gana ane Free Fire gameplay no live ro no win tong ang ring jai bro motamoti choli drop ro ngo asang no ge no tam sanai abo no sungai mano anu ke ang chalo iko blue stick phakya iko ang Free Fire are nerok slotan na ophone by live ophone by no video ophone by no hotspot na jabo iko Free Fire Max dajak
oro yang ti live khayo gang live khaimani karon mane nor bosa kungman saimano pisio live khaimani ko apps hono na tamnai OBS studio nei abo kurumo mana odo ke kurumo mana o yang ti yang live khayo bade khagira san chalo iko ang yang ti live khayo ta do iko yantai pura live task yang ditang iko oh ke joto ane oro setting short ando shortos khayo ke short ni joto setting salamjak ingka jaga tinyo direct khayo nor boro ko tal salano salama je kono mongroi section 2 chalo section 2 thangai ko jaga screen ro setting ro thangai mane setting o thangai ko tangni ta live stream ko ro ani channel by connect khaja katai output joto jaga nor roimano noni tai kisa ram tai kisa graphic ka hamro ko jaga o size oro ka size short ni rojak ke au hege norbo je khanya ka khaimana o short ni khada do mokhe short ni ya mokhe danai o sung video social khaimani khata jaga ka o jaga tabo ani display to na ka koro display ni tongai ko display capture nai ke display capture tabo o jaga wa ang je kono window 10 omphan na kha je kono phanai mano ni cha ke ko tao ai phải của ta na bada kali ang tao phải là này tao nó đi window capture chalo một thằng boya iko tao oi ke hanya black screen bla ang habja bula abagai o jaga na phone to hata ka o jaga side to je kono phone habri rekha o jaga phone habri rekha ike o jaga ni tao phone siraita iko tao na di nang phone na asal yak speednya kota do kedal khobla yak speednya ko terang lainnya yak speed chalo iko ani muskang o jata kisho fakya gobono waise bain side thi khanya ke goro transfer ni tango jaga bo feed to screen iko chalo yake ko jaga live khanya ka iko yang play khai ke soli kata ke play to khai mala copyright manai ke asageno iko tini video no punuka ke chalo iko cabinet ni bagai aoi motherboard to jotono processor tai aroni SSD tai RAM theperi ka yang cabinet ta bo fit khanai ge iko je setup ta bang setup khai jong ta do setup khai bigena